E rua noa no ngā toanga e toi ana kia eke te Kapa Breakers ki te iki-ikitanga o te whakataitai ANBL. Hea i ki tētahi o ngā ika āwhiro o te kapa pango tāroaroa o Aotearoa, ka tāia e ngā Breakers taua taumata te kake. Engari kei ngoikore te pito whakarunga. E rua kua ea, e rua kei te toi. Me te whakapono o tō rātau kāpene tuatahi, ka tāia e rātau. They've got to be the favourites. They've been the favourites all year. They've been clearly the best team. I think the Breakers are battle hardened right now, and I think they can go all the way and finish in two. I don't think it'll go 3 games. Hei te pō nei ka tuki ngā kapa toa o te whakataitai ANBL I te kēmu tuatahi mō ngā whiringa toa. Ko te whakapai ia ko ngā Breakers katoa ki ngā Cairns Taipans. Engari koe nā tētahi whakatūpatotanga. I had a little insight in the pre-season up there when playing against Cairns and see what they did, and they're very thorough, so I think they're going to be tough. Kua tūtaki ke ngā kapa I ngā wā e toru I tēnei tau. Te katoa o ngā kēmu I toa ngā Breakers. Engari kua ukuia era I nāia nei. With the Breakers beating Cairns 3 times this year, I don't think it means anything. It's a new season, it's playoffs. The Cairns Taipans are a lot better side than what they were when they last played them at the end of January. Hei tāna ko te kaupare I ngā huariri te oranga te matenga rānei mo te Kapa Breakers. I think the key for victory for the Breakers is defence, at the defensive end, controlling the boards, getting a good mix of points across the board with Kirk Penny, CJ Bruton. Ka tū te kēmu tua rua mō ngā whiringa toa ki Cairns hei te rātapu. He ta Gardner, te karere.